Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla ang achar tu Lucille Chanhimi. Voin Khan Engineer LALRIN oma Deputy Speaker CHUAN Serchhip District Green Technology HMANGA SIAM PMGSY KAWNG PAHNIH atlo. Voin Khan Engineer LALRIN oma Deputy Speaker CHUAN Green Technology HMANGA SIAM PMGSY KAWNG PAHNIH kang hun saut le nei lo kho inkar kong le sial suk le SIAM inkar kong te atlo a khotlang ai o te ne na heng kong thar chungchang soi hona an nei ngal. Engineer LALRIN oma hiat nei lo kong tlo masa in nei lo community hall a in khom bot saya thu asoya kan mu ve phak chin maya po sigle sa omdan adang lam na sa hle a achan ero tam taka om theyang masona na tho poimo tak tak tengei po in ale lama kan ram ngo nungsa le sigle sa ate ngong chalo anei china green technology in min tumpui ber chu chung masona na thok ten kan sigle sa le nungsa te atlem thei ang bera angong theina na ruwa manna ani a kan mamo thil ani chutyang dan manga malak na ra du tak voina mu theya kan nei ta hi alom hle a achor tu mi puite po in dwa taka lo en kola tlo taka lo man tum tlat turin ka ngen cheu ani ati kan ram leilung nungcha sikle sa le ni phung te hi dwa taka an en kola kan ven him achul tak zet ani ati bok engineer LALRIN oman thu asoi zo hian khotlang mi pui ai o tenen kong chungchanga inkom hona nei chunzom ani nei lo khwa inkom na hun he engineer bongman CE road sin ka shwayin engineer vanlal zwala chen kwalin green technology manga PMGSY kong anlai dan soifiana aneya green technology road construction in atumber chu engma chuang KUHVA kong SIAM ani a leilung hausak na le nungsa te ti chereu lo the ang bera kong lai le SIAM te ani ti in green technology hi a soifia ani sarkar lai pui chuan kalphung thar duangin state sarkar tin ten kumtina kong an SIAM tur machop zazela sompanga chu he technology manga tho tur ani thu atar lang bok inkom ka shwai tu engineer bowman chuan central lama thunei tu 10 PMGSY green technology manga SIAM te chu azari ka amrit mahotsav den chanat lo a achor tu mi puite ne na soiho na hun te po buat sai tura ruwa manna an SIAM angin voina hetiang hun hi an buat sai ti atar lang ani nelo khwa a hun an man zo a hian asailam khwa po an buat sai don ti atar lang bok tuntlangin Mizorama PMGSY thokat na mangin kong mun zathum somnga pakhata kilometer sangli zali somriat pani point pasari pathuma thui SIAM ani a thoni na a kong paruk kilometer za somkwa pali point pani panga biala thui SIAM ani boka thothum na hi hunrei vaklova kalpui tan thei be se ani Voina Deputy Speaker in atlo kang hun saut le nei lo inkar hi kilometer kwa point pariat panga athui ni in cheng noi sangkhat zaruk som point pani panga seng atho ani a Selsuk to Sailam hi kilometer som point panga athui ni in cheng noi zasari som sari point pasari paruk seng atho ani hengkong te hi granular sub base millimeter za som ni panga acha chunga millimeter za panel cement concrete chun anni state chunga he green technology manga PMGSY kong SIAM to chin chu cold mix mangin kilometer somriat pathum point pali paruk self filled concrete mangin kilometer za somriat point pakhat pani le panel cement concrete mangin kilometer za sari somsari pakwa point pariat pali ani Deputy Speaker Hipu Amos Srivastava IAS SDO Tenzole PWD official poimo engomasatin an choi om ani Serchhip District COVID-19 kai enkol lai mi zanga chuang anom meka nizan khan mi pakhat aborala heti hian COVID wanga boral mi pali an omto Vandwai thlak takin remrot puya kumsom paruk Serchhip chu nizan September ni somni panni dariat khan COVID-19 wangin ZMC ya aborala remrot puya hi September ni som khan shi akai ti shat chwani in September ni som panni khan admit ani a remrot puya hi kalnat na neisa ani awangin hunrei tak enkol ani to bok remrat pe hi PMS leldung liani fapani in a unaw dang panni le anu nen poish pa hlira ram thlun veng in hnuai lu a khosa ani a arwang hi ni zan khan Serchhip ron phur chawni in voin khan pastoral ompuyan a William ani hetihan Serchhip district ta COVID wanga boral mi pali an omta a nimin thleng khan Serchhip district ta shikai to zat sangkhat zakwa somni ni in enkol dam to sangkhat zali ani a enkol lai mi zanga somnga an ommek ani Nimin Khan Shikai enkol dam nursing school changin pakhat home isolation patni DCHSC changin pakhat IAH Tenzol changin patni 4C chingchi pachangin mi somni pakhat 4C ke chuma changin mi som paruk chwatir anni Serchhip Assam Rifles chuan dan LOVA tolru kuvara chengnoi somli paruk singsari sangkwa zanhi manhu mailbook champhaya anman
Serchhip Assam Rifles 23rd Sector Headquarters Inspector General Assam Rifles East NUAI chuan dan LOVA India rama bungro laklu andap chhuana kal zela Melbuk Champhai District dan LOVA laklu KUHVA bek zanhi somli cheng noi somli paruk singsari sangkwa zanhi manhu chu man ania he dan LOVA KUHVA tolru khi Assam Rifles le System Department 10 TURIN tlak tak andon bo zuya ma anlak ani he dan LOVA KUHVA tolru khi Assam Rifles le Custom Department 10 TURIN tlak tak andon bo zuya malak anni Custom Department te hian dan LOVA thil tolruk dap chhuan hnangor taka thokin heng an thil man te hi dan hnuai thu boi zialu thin anni ruihlo le thil dang dan LOVA tollu hi Mizoram a hluar hle a abik takin Mizoram le Myanmar inrina a voi engemaw zat man ani to ani hetiang ani awang hian Assam Rifles te port North East venghim tu Sentinels of North East te in hming an lo pho a Mizoram chunga dan LOVA thil tolruk man chwa konga nasale zwala thatho antum te an soibok Naktu khian Serchhip District Veterinary Hospital le BORAL Cement Station Building THAR chu hon ani don Ruahman dan chuan naktuk chundar sompanhi hian Serchhip Veti Complex sa Veterinary Hospital le ran chilak na hmun sakthar chu Dr. Kebei chua Veti Minister chuan a hongdona honna program hi training hall nei tura ruahman ni in Pilal Zarmoi Secretary AHN Veti chuan hun akai shwayanga he huna hian pusilal muanpuye MLA le District Board Sab Kumar Abhishek te chu thu soi tura beise anni bok Vain Khan Pujel LALHMINGLIANA Principal Consultant Civil Aviation Wing Government of Mizoram chu anna achanga soltir turin Chief Minister hena lekha an thelut an lekha thelua chuan Pujel LALHMINGLIANA Principal Consultant Civil Aviation Wing hnuaia hian summan diklona le dan kala na tho om ngei nia an shiata wangin Mizoram Pradesh Youth Congress Committee te chuan ni somparuk khali sang hi sompakwa khan lok ayukta Mizoram hena complain an theluta lok ayukta chuan thutlinga ngayin Anti-Corruption Bureau SCB Government of Mizoram chu preliminary inquiry nei turin athon vele a SCB hian chui chiana report po a thelut to ani he thukal zela hian lok ayukta chuan Central Bureau of Investigation chu chui chiang tura kaulu ngai te in New Delhi lama thu azu khlen ta hiala lok ayukta in CBI hial kaulu ngai ati chu CM hian humtum lova investigating agencies te kutphwar ani lo nan le digle zalen taka chui ani theinan tuna an hachel hi chol santiremo bantir an phuti an soi ani an lekha thelu chungchang hi MPYCC treasurer Pulal Tonlian chuan soi fe in tunmaya CM hena kan lekha thelu kha nikum hasa sanghi sompakwa lamachanga lo in chandai to kha ani a April ni somni paruk sanghi sompakwa khan MPYCC te chuan Mizoram lok ayukta hena Pujel LALHMINGLIANA Principal Consultant Civil Aviation Wing eiruk chungchanga complaint kan thelu ta chu kan complaint thelu chu lok ayukta chuan ngai to in thutlinga angaya chuan lok ayukta chuan Anti-Corruption Branch hena preliminary inquiry nei turin ati ngala SCB lampo in inquiry te nei ngalin an report po lok ayukta hian an thelut le to a chuan kumin February ni ni khan Mizoram lok ayukta courtroom number 1 na hemi chungchanga hian hearing nei ani a chuta chuan lok ayukta chuan Delhi CBI te chuitir ngei tha atita a chuan Delhi CBI te chu chui turin azuktita ani ati Sumi ani chunga CM hena lekha thelu angai na chan hi ama chui tura ber Pujel LALHMINGLIANA hi an chuina tur konga omtlat wang ani a free and fair investigation kalpui ani theinan CM hena hian Pujel LALHMINGLIANA hi banti remo cholai lok ti ri turin kan ngen ta ani anti he ei rukna nia kan shiata hian Pujel LALHMINGLIANA appoint tu kan CM hi a phena atel velawani chuan Pujel LALHMINGLIANA hi abanti remo he inquiry hi azo ma chu acholtir ngei turin kan ngaya kan ngen ngalbok ani he thila hian mimal tuma huat emoti chiatum emo kan nei mi alwa ama ero chu corruption chu atitu an omchina wangin atitu nia kan shiat kha ming kan tar lang lo thei silawa heti hian kan tar lang tamai ani e antibok Mizoram Chemists and Justice Association chuan Myanmar atanga raltlanti chomdol na turin MZPP sapuya damdoi chi shang chahnem tak an hlan Vaini somni pathum sangni somni pakhat memku thla hian Mizoram Chemists and Justice Association MCA and DA chuan MZPP sapuya Myanmar atanga kan mizo una raltlanti lo chomdol na turin damdoi chi shang case somli paruk chengnoi som chuang manhu an pe a Puar Thanglura President Mizoram Chemists and Justice Association MC and DA chuan thu soin kan una raltlanti chanpuina tura an luang swak thei chu lom om anti thu po a ai in asoi
Pubi Vanlalta President MZP General Headquarters chuan kan una Myanmar atanga himna zonga ronral planted somdona konga mizo te inlung ruana chuan racha a chwa zel abe sei thu asoya nakin zela po tho hopia Mizoram Chemists and Druggists Association MCNDA te chu asom ani Mizoram Chemists and Druggists Association te hian All India Organization of Chemists and Druggists Association le Northeast Zona Affiliation feltak na yen tontna ya rungot po heng pol pali Medical Operational Team People United in Music with a Purpose Indian Medical Association le MZP kaltlangin amamotitan an lawluang swakto ani Voinkhan pusila rin sanga Agriculture Minister chuan vegetable supply chain na THAR phauchhuana tur go down amuna atlo Voinkhan Durtlang Norta Agriculture go down manchang kai tolo chu twaithara sarkarin arwa manmek vegetable supply chain na THAR phauchhuana na manchang kai dan tur enpuin Agriculture Minister pusila rin sanga chuan amuna atlo he huna hian Durtlang North Local Council chuan Durtlang in THAR zorle phauchhuana mun an nei thatok lo thule Durtlang Norta Agriculture go down hui chu sarkarin supply chain kalpuina na man adu awanga Agriculture Minister chunga lom thu an lo thlen ani Minister pusila rin sang chuan aizol khopuin thlai thiang hlim eitur amamo na sang taka hian aizol AMC huam chung le pon lama kutna thoktu te tan market a chatok MMA he kutna thoktu ten shethar le ila kan thar ve thei reng state danga changa thlai kan la lut na salutuk hian kan economy ati chanchu mai ni lovin laklu tamlu tuk chuan kutna tho hi ani dan tur angin a hlok thei chen lo kan thar ve thei reng hi chu thar ve ila chu chuan state danga changa thlai lo lu tur hi adang chat mai don ani ati Panha ringot po kan lalu tamlu tuka tuna ma kan han la chawa tam tham tak chu kan thar ve theireng ani ti kan siang to ani ati Minister chuan tuna rabi season kan lu chaudona vegetable market chain siam tura kan malak na hian Durtlang hian a tholok theile don ani ati Durtlang Norta Agriculture go down hi square feet sangkhat zaria ta zawni in a chonga sakani a vegetable supply chain ruam manakal me ka he building hi changkai le zwala mangen market sangluk tak din nan ruam manasiam tum ani Minister hi AMC Mayor Pularin enga sailo le Agriculture Department official chen khatten an choi om ani Mizoram Youth Commission le Rural Development Changko Botsai Mystery Training Champhai District ta kalpuitur chu Voinkhan Champhai DC in HAWNG Mizoram Youth Commission, State Institute for Rural Development and Panchayati Raj Mizoram Le District Skill Committee, Champhai District Changko Botsai ni somli panga o tur cement mystery training chu Voin Chama Khan, Champhai District Borsap Pi Maria City Zwalichuan Gosen Home, Champhai Zautea a HAWNG Pi Maria City Zwalichuan MYCSIR DNPR le District Skill Committee Changkopin Gosen Homa omtetana thiamthil zirna hunrem chang tak anbuat sai chulom omati thu soin homa omtenun kai shwai theitur hoizonga malakna chu phur om ati thu asoya khwale tuicha chorna omle mantla ka answa theina na bepui chu District Borsap ani anga amo phurna ani thu soin chongka inshil fiana baka ataka tho theitur te po training chungin ngai to puizel ani tur thu asoya mathirle be seina nei apoi mo thu soin thiamthil inzirtir na achangin intunun le intodel konga ma son theidon ani atibok he hun hi pu obetlalmal soma SDC chuan kai shwain kalkhom telom na thu asoya pusilal tlan sanga core faculty SIRD NPR Mizoram hne na changin training nei ani chanle kalpui dan tur te ngai thlak ani bok Mizoram Youth Commission, State Institute for Rural Development and Panchayati Raj Mizoram Le District Skill Committee, Champhai District Changko Botsai, Cement Mystery Training hi ni somli panga o turni in, training a tel tur te hian Gosen Homa o mi somli te thanswa ani a, training chung hian SIRD NPR Mizoram Le Local Partner Studio Hamlet, Champhai ten Cement Mystery ni theitura poi mo shang te theory le practical class nei puin anzir tir chin don ani Voinkhan Cheural Waileten Andin Champaphak Walin Thisen Chanem Tak Anpe Voinkhan Yanglai Association Din Cham Kum Somli Pasari na lomna chikhatatan Waile Cheural Branch Ten Thisen Anpe a Thisen petu te hi mi pa somthum pathum le meichia pasari ni in anwain unit somli anpe ani Thisen hi blood bank siaha a thoktu ten an khwa kalchilin an laksaka Waile Cheural Branch te hian Waile de lomna atana Thisen an pek ba ka hemini jingkara an khotsung kong puidung te ti fain an thatlang bok ani Katizong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e